Киріңіз ағай, бисмилла, оңғыт менен, Киріңіз қана. Мұны Айыспай ұлыңыз бияқта оқучыңыз бар. Қана келіңіз. Келіңіз, отырыңыз қана. Жұмшақ орындықтан орындалыңыз. Қана келіңіз ағай. Отырыңыз. Қана келіңіз. Ағай, көзді ашпай тұрыңыз. Мұна ол үй сізге оқушыларыңызға белек ағай, көзді ашыңыз. Ой, үйбе! Үй мұна ағай сізге. Рахмат болдар. Бар болыңыз ағай мұна. Құттықтайым ағай, үйіңіз құтты болсын. Рахмат, Азизбай. Рахмат. Мұна ол сізге компьютер ағай. Бізде тұлтыған ескі компьютерлер менен оқытып, жаң компьютерлер шығады деп дайым айтчылеңіз. Оқымыш күшті. Үш жерде иш бөлмеңізді, зеріккенде ойыны соңызда болады ағай Құдай берсе. Бұл жерге отырып, мұна ол сіздің бұтыңызға, бұтыңыз орыбасы, мұна атайын отырып алу, шыны велосипед қылып тебесіз. Ұшыл да сізге ағай. Үйіңіз құт болсын ағай. Рахмат болдар. Бар болыңыз. Рахмат. Әр жыл үйіңіз құтты болсын ағай. Аш үйіңізден тойларды қылыңыз. Денсаулықта болыңыз ағай. Рахмат. Жүріңіз, сен башқа бөлмелерді көрсетелі, ашқананы көрсетеміз. Мұна бұл жерде даратқанаңыз бар. Жамаат құрылыш деген компаниямен құрылды. Сип панель менен жіп жылы болады ағай үйіңіз, Құдай бұйырса. Рахмат болдар. Рахмат ағай, сізге дағы бізге жақсы білім беріп, адам болуға, адамдық абыройыңардан кетпей келе деп, шындай күнге жетіп отырабыз сіздің илимиңізменен, билимиңізменен. Біз сізді сыйласақ, бізді Құдай сыйласын. Дағы жол үйіңіз. Рахмат, Азизбай. Алысқа шықпайсыз ағай, бұл жерде мына дарат. Бұл жақта даратқанаңыз бар. Даратқанаңыз бар ішінде, алысқа шықпайсыз. Жүріңіздер қалаған бөлмелеріңізді көргөзелі, таныштыралы, ашқандаларыңыз менен зал. Балдар, дастарханға бата қылып қоялы. Амин. Сілер мені сыйласыңар, Құдайым сілерді сыйласын. Амин. Мұна шындай ағай, сізге көптен бері ұшы ерланбай көз әрекет қылып, ниет қылып жүрдік еле жерін алып. Сол ағайға біз белек қылбайлы, қандай дейсің? Белек. Сенде мүмкіншілік бар да, мен ниетімен қосылам, иншалла. Сол жамаат құрылыш деген компанияға барып, олармен салып тұр ғой. Олармен салшыткен да? Ассалаумалейкум. Жақсы бәке. Қалайсыз? Жақсы бәке. Сол жақсы. Компанияңыздар жөнінде білелі деп келдік әлі? Досым кел. Кел дос, көт. Ушул компанияңыздар жөнінде малымат алып, жерибиз бар эле ағайыңызға үй салып берели деген мақсатта. Қандай эмне билели деп. Қанша мені досым билет. Мектепте оқытқан ағайыз бар эле ошого. Ағайыз ауырып жүрөт, досым үй салып берейин деп. Бұйырса чоға келдік. Біз жеңіл конструкция менен үйлерді салабыз. Ошо алдыңарда турган бул сип панель деп айтылат, структурно изоляционный панель. Аябай тез болот, жылуу болот. Агайыңыз любой жерине жөлөнүп отура берет далына. Суук өткөтпөйт дегендей. Ошол даяр проекттер десеңер, даяр проекттер бар. Тандоосаңар болот. Көргөзөм. Бұл эме жылуу эле болот, а? Бул өзү 17,5 сантиметр болот калыңдыкта. 2,5 метр кирпичтин стенанын ролун ойнойт да, ошондой жылуулукту берип коет. Канча жылдан бери иштейсиздер? 7 жыл болду. 7 жыл болду, а? Кыргызстандын ар бир областында объекттерибиз бар. Кааласаңар барып көрсөңөр болот да. Канча убакытта өтөт дедиңиз? 1,5 айдын ичинде бүтүрөбүз да. Ағай, жыр қайт қой дейм доске, 1,5 айда өсі, иә. Жақсы тез эле экен, бирок проектисин көрөлү. Мейлі, проект көрөлү бәке. Ушундай проект бар. Сырткы келбети ушундай болот. Чакан десеңер 8,5-га, 10,5-да. Киргенде эле террасасы бар, тамбуру бар, коридордон кухняга кирет, 1 спальный, то есть 2 спальный, зал и отдельный санузел менен жакшы чакан проект бар да. Ушуну салып берсек болот. Байкап көрүңүздөр. 1,5 айда ошондо кирип кетеби беке? 1,5 айда Нөлдөн баштайсызбы? Нөлдөн баштап, бүт фундаменттен баштап,
полный под ключ. Биз 1,5 айда агайды апарып эле белек кылат экенбиз анда. Сиздер эми ошо канча убакытта салып бериш керек сиздерге? Канча эрте болсо жакшы болот, агайда ооруп жүрөт. 1,5 айдын Агайды ичинде бүтүрүп беребиз да. Эмечи байке, үйдүн сыртым немен жазылат, ичим немен жазылат, крышасым немен болот? Крышасы металлочерепица болот. 0,45 толщинадагы, анан үйдүн сыртына детиндей декоративный обшивкалар бар. Каласаңар технониколь, каласаңар термопанель өзүбүз өндүрөбүз. Производствода технониколь деген компаниянын сырткы фасадный облицовочный материалдары. Каласаңар ушу менен 10дон ашык расцветка бар. Каласаңар термопанель да. Муну өзүбүз өндүрөбүз. Бул дополнительный утепление болуп калат. Дополнительный шумоизоляция и ар кандай расцветкасы бар. Даже любойн тандасаңар ошону кылып коостоп беребиз үйдүн сыртын. Буларды кылбай эле жөнөкөй эле мындай эме кылып койсок деле болот, шваб деп коелу кандай? Жөнөкөй деле кылып койсо болот. Андан тышкары бизде дагы белек кылып беребиз ар бир бөлмөгө. Ушундай керамический обогревательдер бар. Жылыткыч экен да. Өзү аябай экономичный. Бирөө 3 лампочканын мощностьун потребляет этет да. Ошондо белек. Бул белек болот экен? Бул белек да. Колуна же стенасы. Агайыңарга бизден. Бул стенага илинет да. Ошондо могул чатырга кетип атабы же тамдын бетине кетип атабы? Тамдын бетине. Чатырга дегениңиз кайсы? Чатырга металлочерепица ал бул жерде жок. Металлочерепица болот да. Могулуңуздар кандай? Биздики ошондо доске кайсы менен могулун айтып атасыз, көргөзсүңүз жана. Могулчу, могул эмне? Бул сип панель, ушулар менен үйлөрдү салабыз да. Могулчу? Любойн тандасаңар болот. Бунун менен деле салса болот, Ал менен деле салса болот. Айырмалары эмнеде? Булар эмне айырмалары бар Бул байке? панелдин түрлөрү бар да. Панелдин түрлөрү бар. Бул базальт менен өрттөнбөйбү деген кооптонуу болсо, базальт менен кылып беребиз да. Бул деле өрттөнбөйт, өзү өчүп кала турган эффектиси менен. Болгону айырмасы эмне? Айырмасы акчасында да. Бул бир аз кымбатыраак, бул бир аз арзаныраак. Так бирдей эле технология менен салынат да. Досумда акча жакшы элем, жакшысы менен кыла бериңиз. Жакшы коопсуздугун караңыз. Сапаттуу. Сапаттуулугу. Баары эле коопсузу жакшы экен да? Баары эле жакшы. Бул эми кылымды карытып койгон технология Европада. Бизге 7 жыл болду да келген. Жана Америкада бүт эле ушу менен салат деген ушубу, Ооба. Сипаны, Канадский технология да, Канададан келген. Атырың етер, кей салынсын. Ушундай эле ушу 2 айдын жүзү болду. 2 айдын ичинде ушуну бүтүрүп толук берди буюрса. Мына ушинтип сиз үйлүү болуп отурасыз. Бул эми сиздин билимиңиздин берген тарбияңыздын артынан биз ушундай деңгээлге жетип отурабыз, агай. Сизге да рахмат. Жакшы, көптөгөн жакшы нерселерге жетиштик, агай. Сиздин берген талим тарбияңыз менен. Ошол агай, үйүңүз кут болсун. Анан эми өзүңүздөр мугалимсиз. Жакшы бош кезиңизде отуруп китеп окуп туруңуз агай. Жакшы. Рахмат. Бул китептерге биз жетпей жүргөнбүз да. Бул Гапыр агайдын китептери турбайбы? Буга канчалаган эмелер менен жүргөндө дефицит китептер. Жакшы. Окуп эрмектеп отуруңуз эми. Рахмат. Балдар, өзүңөр кайдасыңар? Эрланбай, сен кайдасың? Мен шаарда эле агай. Иштерибиз бар, иш кылабыз. Швейный цех кармайбыз. Ошолор менен орто жолдо өйдө болдук, ылдый болдук, кайсы көз жолугуп турабыз агай. Ошо мына Айз айткандай 2 ай мурун ушу сизди сүйлөшүп мурда эле ниет кылып айтат эле. Анан өткөн 2 айда мына ушул Кудай буйрса кыш келгенде кышында мына от жакпайсыз, өзү эле жыпчылуу кармайт.
жамаат курулуштуку. Ушундай иштер менен жүрөбүз. Ушу сизди үйдү белек кылсак экен деп канча 2 ай 3 айдан бери 4 айдан бери улам жолугабыз. Шаарда иштерибиз бар, жүрөбүз жакшы агай. Сизге рахмат агай. Өтө сонун сабактарды өтчү элеңиз. Өткөндө жолугуп алып дагы сүйлөштүк. О, жакшы өтөт эле. Анан жана сөзүңүз дайыма эсибизде. Адам болгула, ким болсоңор да адам болгула деп дайыма айтат элеңиз. Ошентип мына бүгүн жакшылыгыңызды отурабыз, Кудай буйрса. Ден соолукта болуңуз агай. Сизде агайлар көп болсун. Бар болуңуз агай. Рахмат, рахмат. Дагы деле айтам, адам болгула. Адам болгула. Балдарым. Жакшы, үй жай кылып бердиңер, аныңарга рахмат. Эми силерге бир айтарым, бул Кыргызстан үчүн эң пайдалуу нерсе. Кулак төшөп жакшылап уккула.